intambara igiye kuba i Burundi navuga ngo mu karere k'ibiyaga bigari izaza ku mwanya wa mbere. No mu Burayi muzabayeho, iyi niyo ngwano iri gutegurwa itarigeze itegurwa kuva isi ibayeho. Ndabizi urabipinga cyangwa urabirwanya, ariko aya makuru ufite update y'ijuru ndetse no mu isi, umugambi karundura, intego y'Amerika n'Abanyayisiraheli n'Abanyarwanda n'Abaganda icyo nakita guforosinga cyangwa se ikintu kiri gutegurwa, cyangwa se ikintu kiri bari kurema nimubone ibintu byacecetse ngo ugire ngo biracecetse. Ibi bintu bigiye umujinya w'umuranduranzuzi, ishavu, uburakari bigiye kuva muri Nord Kivu na Sud Kivu, byirundumurire ku gihugu cy'u Burundi, Bujumbura, Gitega, CNDD-FDD. Intambara mumazemo iminsi mu Rwanda muri Kongo na ibanga mbibiye, na makuru namenye mbibiye, umuntu wese anyaga amagara ye asenge. N'ubu wakumva ibara n'ishyano ribiguye. ndabivuga upinga, urwanya, unwenga, ibyo kazi yake. Sorotani Makenga niyo mbarumaze igihe atavuga. Jubundi hari igihuha ngo Burundi bwamufashe, nasanze atari byo, nasanze baratubeshye, ni muzima. Hari gutegurwa ingwano irinjirira Uvira, kandi ari amarembo ya Uvira mwerekeza y'amasengesho, kandi iyi nzira ya Uvira mwerekeza y'amasengesho, kandi hazataha ingabo nyinshi zose z'igitare dutabara, kandi Burundi abasoda bari kurya ibiturire bazahengama, kandi neva abagerageje kumunyeganyeza yabahaye ceceka cyangwa akazi ukumve cyangwa se ibiturire kugira ngo batamurwanya gume ku butegetsi. Abarabiteje ahubwo kubera ko neva nta jambo afite, ijambo rifite abamwimitse n'abagomba kumwimura. Hano hari umushinga karundura, hano hari gutangwa amabuye y'agaciro, ibiguzi byinshi muri aka karere. Hari uruntu rwenda guturika navuga ngo rumeze nk'ikirunga kigiye kuruka cyane rwose. Ibyo abantu bari kubabwira ngo neva yazamuwe, ngo yahindura ubuzima, ikinyoma cyambaye ubusa. Nagomba bamuhe Amerika yitwara. Ikintu neva hano asigarana cyangwa se afite, kereka gusa mbivuge ngo iki, kereka we kwihana agatanga imihoho cyakarekura. Sinzi imyanzuro y'Imana, ariko nzi ko hano hababye. Rero Uburundi, politiki ya CNDD-FDD yamaze kwidekarara aho iherereye, n'uruhande irwanaho, n'uruhande ishyigikiye. Nukuri reka igisoda cy'u Burundi genda gikunda, n'abarundi ndabakunda. Niba mufite ubwenge mukagira amatwi mukagira amaso, ndabakomeye amashyi, turatakamba. Ibintu bigiye kuba n'imituraga. Turi gusenga, turi gupfukama, tukabona ikirere kiragoswa, mu nyanja haragoswa, hariho mu biyaga imisozi yatengutse, amabarabara ibintu byakomeye, telefone wapi ibintu byakatitse. Hari gucugwa iki, hari gutegurwa iki? Ziriya ntwaro zose M20 ifite, tekinoloji M20 ifite, amadoroni ava muri za Turukiya, ava muri Irani, ava muri Amerika, ava muri China, biriya bintu byose shitani ari kubyegeranya kubirashisha igihugu kibanyi mu majyepfo y'u Rwanda.
intambara imaze iminsi tutumba muri Kongo, kandi intambara imaze igihe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Nord Kivu na Sud Kivu, ese igiye kurangirira i Burundi? Ese finali yayo igakorotirwa igashyirwaho iherezo ni muri Bujumbura, Gitega? Koko niba witegereza ukaba ufite amaso yo kureba n'amasengesho ukaba ufite aho ushobora kuyerekeza, ndetse ukaba ufite n'umutima w'umuntu ukagira ubwoba, ni ukuvuga ngo iyi ngwano imaze igihe ku Rwanda na Kongo yarapfubye, ku Burundi n'u Rwanda irapfuba ntiyaba, muri Kenya yarapfubye, Tanzania irapfuba, mu Bugande irapfubye. Ese ako kaga n'iryo shyano n'ayo mage byose bigiye guhinduka ibyibonekeza mu gihugu cy'u Burundi? Niyo mpamvu rero abarundi bafite ubwoba, kandi ni nayo ngorane umuntu wese ari kwikanga akavuga ngo none uyu mujinya wo muri M20 abantu babo bapfuye, Amerika ibibazo yateje muri Afurika n'Abanyaburayi, yigashavu Kongo yari ifitiye u Rwanda, kandi Kagame perezida wa Repubulika y'u Rwanda we yaravuze ngo Burundi bwaridekaraye buhitamo umuvukanyi burisepara, bwanka kubihasa n'u Rwanda, ngo twari tuzi ko turi impanga, ngo ariko bahisemo mu mahitamo yabo inama ziri gutegurwa cyangwa se imigambi muri Kenya, Katari, Amerika, u Rwanda, u Buganda, hakaba hari ikintu cyenda guturika i Burundi. Amakuru benshi barayafite nubwo batayavuga, kandi ibintu murabizi nubwo mubihora, kandi ibintu murabibona nubwo muceceka. Nyamara ndabivuga mukanyita umusazi, mukanyita uwavangiwe, mukanyita uwataye umutwe, mukanyita ngo urondera views. Niba haba umushinga uremereye wa rutura nkuriye, hakaba Amerika ifite inyungu ahantu nk'ahari ikirengagiza, Kongo igataka, Tshisekedi akavuga ngo mutore amabuye mushaka munkize M20 bikananirana, Ndayishimiye agasaba Amerika n'amasezerano agasinwa bikananirana, ibintu bikanga neza. Hakaba higaniro ibi n'ibi. Hari abantu bari mu itangazamakuru bavuga ngo ni impore, ngo ni amahoro. Ntayo. Muntu ukubwira ngo ni amahoro nabanza asenge, yongera asenge, ahubwo ijoro rimwe nk'uko mubona intare izenguruka mu ishyamba ihiga umuhigo w'inyamaswa cyangwa se w'ikindi gikoko icyo ari cyo cyose, niko umujinya w'abadayimoni umaze igihe uzenguruka mu karere k'ibiyaga bigari ushaka igihugu cyatakara muri iyo konegisiyo y'ingwano. Niyo mpamvu mwabonye ibyaturitse i Goma, ndetse ku Gisenyi hakagwa ibisasu birenze 100 abantu bakanahunga ubwo Goma yafatwaga. Nagira ngo gutangarize ko biriya byahigaga u Rwanda, Imana irabikingira. Ejo bundi biraturika biragenda bigera Uvira bihiga u Burundi, Imana irakinga. Bati mwaravangiwe, ibyo muvuga muri abasazi, muri abatamutwe. Sawa, mwemera mubonye, kandi muzatinya ibyo mwatinyaga bibashitseko. Imana irakinga, aho naho turabibona ikinga. Mu Burundi ntibyinjira. U Burundi bubonye ko ibyo ingwano itabaye, cyangwa se n'abandi bantu batandukanye bahita bibagirwa vuba. Ibicuruzwa, imipaka mu buraruko no mu buseruko harafungwa, kuva Gasenyi ukazazamuka ugafata
mu burengerazuba bw'u Rwanda ugakomeza muri urumva kuva Gasenyi ukazaduga ukagenda ukazagera mu burengerazuba bw'u Rwanda ukazafata muri Kongo Gatumba ukazagera hiyo hafi za Rumonge y'u Burundi, imbibi zirugari. Uyu munsi wa none turabwira abarundi ati mburi ibipinga bati wasaze, tuti inzamba ibipinga biti wavangiwe. Iyaba nari mvangiwe ku kanjye gato, iyaba nari mvangiwe aya maraso ntaseseke, iyaba nari imbeshye aya maraso ntaseseke. Ariko niba ari Imana yavuze, niba atari ukuvangirwa ukaba uri gupinga, uzatinya ibyo watinyaga bigushyitse ko biguma canke byoroha. Ndagomba kubona uw'abantu bavuga canke babihebe, ndagomba kubona. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rufite inzigo y'akazikira. Simvugira u Rwanda mugabo niko biri, ndetse nuko byabaye amahasa n'impanga. Iyo kiba nk'ikindi gihugu kitari u Burundi, u Rwanda n'u Burundi ubwo ari nka South Africa twegeranye, baba bararwaye. Akaga rero abarundi bafite si ikibazo cy'intambara, ahubwo nuko intambara itutumba abene gihugu bakitegereza bakabona bije yo kuyirwana no kurwana nta bihari. Abene gihugu bari kureba bo bakavuga bati ingwano niyinjira turicwa n'abaturanyi, twicwe nabo twasangiraga, nabo twagendanaga. Ntabwo ari ingwano yuko bavuye hanze aribo bari bwica, ahubwo abari mu gihugu nibo ubwabo basubiranamo bagahiga abanzi babo. No mu buryo busanzwe umuntu mwapfaga itongo ugahita umuhiga, ntiyarari mu mugambwe ugahita umuhiga, ntiyemeraga ibintu byanyu uca ujya kumurondera. Ibyo bintu byose nicyo gikurura ubwoba bwinshi. Hari gutegurwa intambara, hari gutegurwa urugamba. Bitebe bitebuke, bibe samedi, bibe dimashi, bibe mu ndwi itaha, bibe muri uku kwezi, bibe no hari gutegurwa intambara itarigeze ibaho. Kandi mpamya ko nijoro rimwe muzabona ingabo zinjirira Uvira harya ariya marembo kurya baje nta bariyeri ihari, nta blockage ihari. Ubwo se mbikubwire ngo iki? Hariya izaturumbuka giturumbuka bababwire ngo Red Tabara iratashye. Bari gucengera basaba inkunga Amerika ko Amerika izareba ku ruhande Red Tabara ikagira ite igataha, ariko ntabwo ari Red Tabara. Red Tabara izatahana n'izindi ngabo zitagira umubare. Mujye mubona izavuye Uganda, izavuye hehe mwe mukina n'ibintu. Jewe ndabibira akabaga, ndabaha umuhonjo. Ni amakuru abantu batavuga, n'ibintu abantu batinya, ariko mu ijambo ry'Imana ibyica ubugingo, ibirimbura umubiri bikarimbura n'ubugingo, kubiceceka wagirwaho n'uruhanza. Niyo mpamvu ndi kukubarira ngo senga unyaga amagara yawe, senga ukize amagara yawe. Bitabaye ibyo uruba rurabaye. Hari gutegurwa ingwano. Kisekedi nta bushobozi, Kisekedi nta ntambara, n'abarundi ubwo ahantu hose mwari mufite mama 23 yarabarwanyije irabirukana. Harya yagira ngo yumve ko umunsi izarwana namwe ingaruka bizagira, imbaraga mufite, tekinike mufite, ubushobozi mufite. Ubu rero mwuriye igiti cyane muzamuka muhena ubwambure bwose bujya hehe? Ku mutwe. Aha rero Red Tabara izataha. Biriya bikoresho byose bya M20, special force ya M20, ndetse ko nta n'ingwano yaba
ni ukugurura, unyaga yakayanyaga byo kuvuga ngo igisoda. Ubu hari abasoda bari kurya ibiturire, abandi bari kurya ruswa n'abapolisi, mu nyungu zo kugira ngo ubwo Red Tabara iri butahe, bamwe bayugururire barebe ku ruhande itambuka, abandi barebe ku ruhande itambuka, abandi barebe ku ruhande, kuko n'ubundi umwana ugi wabo ntagira rutangira. Niba mwarabonye uko Siriya ejo bundi Isirayeli yatanze inkunga na Amerika, Bashar al-Assad ahita ahunga, ari mu Burusiya. Uyu mutwe wa Red Tabara, uyu niyo mbara, mumwizige mumwitege, kuko akari inyuma karahinda, akari inyuma karahinda. Icyo nzi cyo ni intambara se y'umwanya munini, inkuba kasamutwe. Abene igihugu musenge, bene igihugu mugaba, bene igihugu mutahe kare, bene igihugu muri igihugu cyacu cyanyu. Iyo shitani iri gushebekera intambara, bamwe bavuga bati yaba yari ibaye, abandi bati ntikabe. Nanjye ni mu bavuga ngo ntikabe, ariko ngiye nguhaye update y'ijuru ndetse no mu isi hari gutegurwa ingwano iyo guhirika no kwirukana no gutsemba sendi de defuded. Ushobora kuba utabyumvise. Hama rero biriya bari kuvuga ngo ahubwo ngo Evariste bamudugije, ngo Evariste bamuzamuye, ngo bamuhaye inshingano. Ubwami bw'Abamedi bwasenyutse bwubatse. Ntabwo Imana ari ibintu biciriritse, nta nubwo Imana ivuga ibintu by'ubugogi by'uburufa, ikavuga ngo nkukijije malariya, ngo nkukije gripe, ngo nkurinze kugwara inzoka. Ibakijije ubukene koko buhari, ibakijije perezida koko perezida yananiranye, ibakuye mu butayu koko muri kunyura mu bugaragwa. Wagize ngo atari Imana se barundi mwebwe mwamushobora? Mwamushobora? Ubwo niko mwibwira. Afite abantu yakinguriye, arababwira ngo iyo uzamuye ubwo ugashaka kumugwanya itakubwira ati urarondera iki, nta mahera, bakaguha ahantu ucukura ibirombe by'amabuye y'agaciro. Umuntu wagomeje kuvuga utaraceceka ni Rupyiri, Faustin Ndikumana n'abandi bakeya, nibo bakivugira Uburundi bataratamira ngo bajye. Abandi bose barariye ceceka kagigo kumve, abandi bose barabagaburiye baracecetse. Rero Imana ikorora uwari waduze, Imana yica umuzima ntago yica umupfu. Imana iteza ibyago ahari amahoro n'ahari hakomeye, isenya ahari hubatse. Kandi ibyo nabwo ntabwo ibigamije ikibi, ahubwo bigira ngo iringanize cyangwa itengeneze, kugira ngo abantu bagire mu rutonde Imana igomba. Niyo mpamvu rero ubwo harimo abavuga ngo ibyo ntabwo bizaba, ngo asha ngo n'uyu munsi yatonze ku kazi, ngo n'ejo ngo ngiye ngo naramubonye, ngo n'umupfasoni we, ngo umutambukanyi we, ngo umukenyezi we. Hano muvuge, mureke, muhebe, mwemere, mugire ko nimugire ko ni ukuri ko yampamagaye. Hari gutegurwa, hari gucurwa umugambi karundura, hari gucurwa umugambi karundura wo gukura sendi de defuded. Kandi hanze bari kuwucura, mu gihugu mo imbere bari kuwucura. Niba hari umuntu ufite akaga n'akandara ni Sebarundi. Niba hari umuntu ufite ibibazo n'intambara n'amagogo ni Evariste Ndayishimiye pe, kubera ko mu bibazo afite 60% yarabyihamagariye. Noneho abantu
imyanya ikomeye, abaha no kwikoreramo mu isanduku ya leta cyangwa mu butunzi kama bw'igihugu kugira ngo baceceke. Tunganira Imana ubudasiba, uhora uyisenga kandi yumvire, tubana n'abayo dufashe indushyi, tusibe na rimwe uyikorera, tubana n'abayo dufashe indushyi, tusibe na rimwe uyikorera. Tunganira Imana ubana nayo, utumbira Yesu uzaba nkawe, bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu, bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Tunganira Imana ikuyobore, uterwa n'ibyago usanga Yesu, nirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja, nirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja. Tunganira Imana uzi umutima, mubyo ukora byose wihutiraho, yabuzira umwuka iz'urukundo, nta soni uzagira ubona Yesu, yabuzira umwuka iz'urukundo, nta soni uzagira ubona Yesu. Indirimbo ya 388 mu gushimisha muri kantike y'Ikinyarwanda. Uyu munsi turavuga ku bukire bwo mu mwuka n'ubukire bwo mu mubiri. Ese abakristo bafite umugabane ki mw'iryo tunga? Ese umukristo yemerewe gutunga ibyo mu mwuka, yemerewe no gutunga ibyo mu mubiri? Ese umukristo koko akwiye kubaho ari umukene mu byo umubiri, mu mwuka akaba ariho atunga gusa? Ese akwiye gutunga mu mubiri, mu mwuka ntibikenewe? Shira amatsiko, iyi ni Imbabazi TV 3, n'ibyo tugiye kuba turayaga akanya gato twinjire mu isengesho, kubw'uko turareretse kandi turataramye. Umukama guhezagire. Yesu yagiye aca umugani kenshi, mungureho ifeza n'izahabu mubitse aho imungu n'ingesi bitagera. Yesu aca umugani awubwira abantu ngo ese n'uwaguha ibyuzuye isi byose mugabo akakunyaga ubugingo, byaba bigufashije iki? Yesu aravuga ngo yabwiye umugwizatunga ngo uri umutindi wo kubabarirwa, ngwino ngureho ifeza. Uyu munsi wa none abakire mu isi bafite ijambo muri Sazari. Muzabona ahantu hari inama ya perezida, abagwizatunga babicaza imbere. Noneho muzabona n'ahantu hose hari ibikorwa remezo, aho leta iteraniye, inama za leta, ibikorwa bya leta, muzabona abagwizatunga bidaturutse kuri diplome, bidaturutse ko bakuzi, oya, kuba gusa ufise amahera uhabwa intebe nziza. Ikindi, mugwizatunga mu isi ahabwa icyubahiro. Nta mugwizatunga uza mu bukwe ngo bamwicaze inyuma.
imyanya yose mibi ihabwa aboro. Ubwo ndacyari mu gipande cy'umubiri bw'ubutunzi bwo mu isi nyine mu by'ubu buzima. Nta mugwiza atunga n'umwe ushobora kubaho mu buzima bwe yavuga ibibi babyita byiza, yakora nabi aba yakoze neza, yagenda cyane aba yagiye uko babigomba. Ururimi rwe uzarebe Tarapu ku bw'amafaranga, uzarebe aba bose bafise amahera, uzarebe Kadafi ku bw'amahera ye yazanye Isilamu muri Afurika. Reba Siyoni Bujumbura ijambo afise, reba n'abandi bagwiza atunga bo mu Rwanda harimo abacengeye n'abakiriho ijambo bari bafite. Nawe aho uherereye nawe urebe mu nshuti zawe icyubahiro uha abagwiza atunga ku buzima bwawe n'icyo uhabora biri separi. Noneho rero twebwe umugabane dufite nk'abakristo twemerewe gutunga mu mwuka tukaba abagwiza atunga rwose, twemerewe no gutunga mu by'umubiri tukaba abagwiza atunga rwose. Bibiliya iravuga ngo Salomo nk'umusokuru kuri twe ntawamubanjirije nta n'uzamuheruka mu by'ubutunzi bwo mu isi ndetse no mu byo kwambara no mu karanga. Buri kimwe cyose Salomo Imana yamuhinduye Alufa na Omega. Nimbivuga uko wemerewe nawe kuba umuragwa w'ibyiza. Hagira imodoka nziza yakubera, urugo rwiza rwakubera, inzu nziza yakubera, kurya neza byakubera, amagara mazima yakubera. Ntabwo ari umugabane wagabanye ngo ibyago bikokame. Mu cyifuzo umaze iminsi usengera, mu gusaba kwawe umazemo iminsi, ntabwo wavangiwe. Good, ndagushyigikiye, very good, thank you. Uyu mugoroba cyangwa se iki gitondo cyangwa se iri joro muri iki kinyejana cya gatatu kirimo, hari igihe shitani akubwira ngo wowe urinde wo kurya neza, wo kwambara neza, wo kugira ubuzima amagara mazima. Donc Satani akagusuzugura akaguhindura yifundigira ibivuzo. Reka mbivuga uko mu Kirundi ntabwo nzi uko uwo mugani bawuca. Donc akagukengera ku rwego rwo hejuru. Hano hari shitani ikengera abantu, nubwo hano hari abaduteza amatwi batunze. Mwibuka aho mwavuye. Ikindi ushobora no kuba waravutse iwanyu ibintu biri salama, ariko igisekuru dukomokamo hari akarimbi cyagiye gishyiraho. Ubu hari ibihugu ngo tutemerewe kujyamo. Nunasaba kujya muri Amerika usanga ni inzira igoye cyane, ukagira ngo Amerika yariremye cyangwa yararemye, Amerika yiha umugisha cyangwa iwuhabwa n'Imana. N'umukristo ako karimbi kamuriho, asaba viza bikamurushya nk'abandi, biragorana, ukagira ngo ni mu ijuru ari kujya. Umuntu agahaha ku kiro cyangwa ku irobo cyangwa ku nusu, tujuru hendi gushika dimashi. Umuntu akaryama mu mashuka imyaka n'imyanika, ahubwo ukageraho ukagira isoni. Uduhuzu tw'imbere tukakuboreraho tukazana ico, abazimu nyine bakajya baguhambiraho ubukene, baguhambiraho ibibazo, bakwegereza indwara. Hari uko tugwana intambara yo kugira ngo dutunge iby'umubiri, ni nako tukwiye kugwana intambara yo gutunga iby'impemu. Kandi hajya amaraso araseseka kuri aba bakire kugira ngo batunge. Ibitambo bikahagendera, ibimazi bikahagendera. Mugabo twebwe usanga tujya mu kirokore tukagira kuno na kuno, tugahita tuvuga ngo birabaye. Ntabwo birangiye, ntabwo yari ku intambara igwanwa. Byuka urwane, ryamurwaye, mera amagabo, kenyera zigume, terura intwaro zose z'Imana. Utu turimbi tw'abadayimoni 2026 tukuveko. Ntacyo upfana na shetani, nibikuveho mu izina ry'Umunyanazareti. Utunze iby'umwuka, iyo ijuru riteranye rimwicaza imbere nayo. Nimuze murebe Isirayeli yagize ibyago, ijuru ryarateranye, Ahabu riramukoresha, abakupira amazi n'umuriro, ibintu biremera. Kuko Eliya yari umutunzi, Ahabu akora ibyaha,
Igihugu cya Isirayeli azana abagore b'abanyamahanga, bazana ibigirwamana, bazana kiranga, mureba ibyo kiranga dukoreye, mureba ibyo ryangombe dukoreye. Barazi ibintu babihindura ibyabo, gukubitirwa amazi, kwamburwa ibyari ibyawe. Baravuga ngo nyine ngo yakubitiwe ku mazi nyina yavomye. Kuteshwa agaciro no kwamburwa agaciro ku byawe. Rero nta ngingo tugira iturengera irahari. Ese ijambo ryararangiye? Ese nta ruvugiro dufite? Ese Yesu ntiyatubambiwe? Amaraso ntiyayavuye? Amazi ntiyayavuye? Imana ntiyavuze ngo yaduhaye byose? Yaduhaye Kristo, izamutugabirirana n'ibindi. Yavuze se nguhaye Yesu nakwima iki kindi? Uyu munsi wa none umugoka barokore bariho, akaga abakristo bafise, juya nini sababu gani, ke probleme? Akanwa kacu kuko nta bushobozi kagigira, nta bumara burimo, amaso yacu ntabwo akibona, amatwi yacu nta kintu acyumva, amaboko yacu kuko natwe batunogoye amaso turi Samusoni turaziritse, intambwe zacu ntabwo zigihonyora inzoka na sikoropiyo, jamais grand jamais. Niyo mpamvu narivuze ngo iyi ni ingwano nk'izindi. Wemerewe gutunga, wemerewe iterambere, mu izina rya Yesu Kristo wampamagaye. Abadayimoni bakuveho n'uturimbi twose, icumu ry'umunyakibi rive mu itongo ryawe. Niba uri n'umunyabyaha mwimenyanire na Yesu, ariko iby'abadayimoni ku ruhande. Hari igihe rero abantu shitani iza ikagikubwira ngo ntuzanasubizwe, byura ingunzi, igasuriranyika, kora biriyiga, jya muri ibi, buze uruhe. Twumvikane, ijuru ni iryacu, ibyuzi isi n'ibituwe n'iby'Uwiteka. Niba ndi umwana w'Imana, ciwe nkaba afite ijambo imbere ya Data, nkabatizwa mu mazi menshi, nkakizwa umwaka umwe, 2, 3, 4, 5, hari izina senga ku manywa na nijoro, urambwira ko icyo gisirikare cyacu cy'ijuru ntabwo kizi kugwana, nta bushobozi gifite, cyaratsinzwe? Habari gani? Mu nkome zishya, byuka ukayangane, byuka urabagirane. Tobiya na Sanibalati bagomba gutsindwa cyane rwose, genda iseriye. Rero umaze iminsi uburana umugisha, umaze iminsi usaba uhoraho ngo asoze amasezerano. Abamedi barabifatiriye, abaperesi barabifatiriye. Uturimbi dushingurwe, nawe winjire muri Kanani Imana yagusezeraniye mu izina rya Yesu Kristo. Rero twebwe tugomba gutunga mu mubiri no mu mwuka. Ntushaka kujya mu mwuka ngo ube umunyemwema ariko urukene, uri umworo. Wa mubiri ukurura umwuka. Ntushaka no kuba umugwiza atunga mu by'umubiri ngo mu mwuka ube umukene. Roho nzima mu mubiri muzima ntabwo bisigana. Izo ministeri uko ari ebyiri, Sazari jya yiga imigabo n'imigambi byo gusova no gufasha bene igihugu ikabigira iterambere bakarigeraho. Na twebwe unuko ijuru ritegura icyatuma uduzwa cyangwa utera imbere nawe bigakunda cyane rwose. 2026 iri terambere Imana ishyigikira ibiganza byawe, ishyigikira intambwe zawe. 2026 Imana isukura amavuta mu ruhanga rwawe. Erega ntabwo uzahora uri umuja w'abandi, uri imbata y'abandi. Vrema, erega ntabwo uzahora usegerereza leta cyangwa usabiriza leta, nta nubwo uzahora usabiriza abantu n'abantu ngo ubeho mu buzima bwawe bwose uteze amaboko. Erega nawe ugomba kumenya ko Imana yagutanzeho Kristo, akava amaraso, akava n'amazi. Erega Yesu yakijije uwari urwaye, amaze kumukiza abigishwa abafarisayo baramurakira cyane, baramurakarira. Arababwira ngo erega uyu nawe ni umwuzukuru wa Aburahamu, ngo erega nawe yabaho neza, ngo erega nawe yareba bigakunda. Donc nawe afite ubuzima, nawe afite amaraso, nawe akwiriye icyubahiro, nawe akwiriye ishimwe, nawe akwiriye guhimbaza Imana, akwiye kuba muzima.
Rero hari abantu bumva ko wowe ugomba kuba chini ya ulinzi, ugomba kuba underground, ugomba kuba uwo hasi. Oya, turi mitwe ntabwo turi umurizo, turaba inzabya z'icyubahiro, ntabwo turi inzabya z'ibiteye isoni. Oya, urwabya ni ahantu bashyiraga amavuta, bateguriraga amavuta. None uyu munsi wa none blokaje irihe ku buzima bwawe, ambutiyaje aberehe ku buzima bwawe, akaga karihe ku buzima bwawe, va ku giti dore umuntu. Sasa njira mu gusenga, Imana iragushyigikiye. Tangira ubuhoza amaboko Imana yakuremanye, intambwe Imana yakuremanye, ubwiza waremanwe, icyubahiro Imana yakuremanye, amagara mazima. Imana ntiyaduha ijuru rizimye kuri uru rugezo n'ukuri ngo itwime ibibindi. Jamais. Turabaragwa na Kristo. Rero amazi ntakiri yayandi, ikorera uburiri bwawe utahe. Ntabwo ari ngombwa ko twicara ngo dutegereze Yesu ko azaza. Yaraje, imyaka urayujuje y'ubukure, uzi gusoma uzi kwandika, nushaka ubutanabizi. Yesu yaravuze ngo kubwo kumumenya no kumwizera nizitagira imiriza zikomisazi. Hano rero nagira ngo nkufashe dufatikanye utonde urugamba 2026 uzaba umwe mu bazashimira Uwiteka ko wisobanukiwe ukanitahura. Banza nyine wirimbure, wisobanukirwe, uvuge ngo ndi muntu ki, ndinde. Kuki Imana ikurinda se imyaka 10, 20, 30 ikurinda nta ntego nta mugambi ibyo gusa? Imana yakuremye nta bujigitifu nta ki nta. Oya, Imana ibitagira inyungu ntibibamo. Yego Mwami Yesu, turagushimiye ko uduhaye umugisha w'amajya n'amaza, kandi turagushimiye ko uduhaye gutunga mu mwuka ndetse no mu mubiri, kwizeye akakwiringira. Umudugirize iterambere ryo mu mwuka umuhe marayika urishorera, n'iterambere ryo mu mubiri umuhe marayika arishorera. Amaboko yacu aramburiye kwakira intambwe zacu zifatikanyirije hamwe kugera i Samariya, Yudaya no ku mpera y'isi. Kandi Mwami turagushimiye ko urimo gwizatunga mukuru mu babayeho n'abazabaho, kandi utunze iby'impwemu n'iby'umubiri. Koko wowe Mana uratunze iby'impwemu kandi uratunze n'iby'umubiri, kandi turabana bawe. Na Yesu yaratunze iby'impwemu, atunze n'iby'umubiri. Salomo yatunze iby'impwemu, atunga n'iby'umubiri. Aburahamu na Yobu nuko, kandi aba ni basogokuru tuvuga Mana, Aburahamu na Isake na Yakobo. Wizeye abo muragwanwa na Kristo muri Kanani nshya. Hamuturindiye ingwano i Burundi. Nukuri Data turakengurutse. Ibyo shitana gambira, ibyo shitana ari kwifuza ntiwemere ko bisohora. Koko kwimika nta maraso yasesetse, wimika no kwimura wimura dasesetse. Nicyo cyifuzo dufite. Ngaho rero twereke kuri Imana, ubwirire izina ryawe, korere kwiyubahisha mu izina ry'Umunyanazareti. Amen. Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje.